jalan saya. Akhirat kaina kehidupan asli kita. Amun kada surga berarti singgahkan neraka. Dan Rasulullah sidin pacang datang memberi syafaat gasan kita berataan. Ulun banyanyi gasan pian, ulun banyanyi gasan mama pian. Kita berdoa gasan dunia akhirat, wan orang hidup wan nang sudah jadi mayat. Semuaan kita kirimi doa, mudahan ingat uang kita kaina. Pintar bauntung anakku nang lagi guring. Dunia wayah ni parah benar, mudahan pian kawa berjalan ke jalan surga. Itu tipang. Kenapa abah berkhidmat membawa pian nang nyaman lagi guring. Ulun bangun akan baisukan, kita basuh buka masjid dan duduk manis Di majelis ilmu menuntut ilmu lawan guru. nikmat lagi lezat tiada tara, pacang pian rasa bila sudah biasa. Menuntut ilmu agama, istiqomah syahid mola hati bercahaya. Cahaya dari Nabi yang paling mulia. Basuh buntu Arah sambil bermainan. basuh bulu, Arah sambil taguring. dunia wayah ni parah benar, mudahan pian kawa berjalan ke jalan surga. Itu tipang. Kenapa abah berkhidmat membawa pian nang nyam-nyam lagi guring. Ulun bangun akan baisukan, kita basuh buka masjid dan duduk kumis di majelis ilmu, menuntut ilmu lawan guru, menuntut ilmu lawan paguruan, menjauhkan pian dari nafsu dunia, merasa akan pian taman surga, taman surga majelis ilmu agama. Dunia wayah ni parah benar, mudahan pian kawa berjalan ke jalan surga. Itu